Sebab dulu saya pernah at stage yang macam saya kat bakery shop, saya makan roti yang orang buang kat burung. Yang orang buang. Orang buang burung makan buang roti tu saya pergi makan. Kenapa? Itu macam kesusahan yang ada lah. Oh, maksudnya you tak ada makanan yang boleh you beli. Mungkin makanan yang tak cukup. Sebab saya datang dari family yang biasa. so saya ada mentality yang macam okay, disebabkan saya duduk bukan dengan my parents, I don't want to trouble them, tak nak menyusahkan diorang. So saya sebenarnya bekerja di usia seawal 15 tahun. Jadi so kenapa selepas sekolah saya boleh pergi bekerja lagi. Sebab saya independent lah sampai ke hari ni. Bila ada makanan saya akan appreciate it a lot. Sebab saya ingat balik dulu. Saya imagine lah, ni satu story, orang selalu tengok saya pergi makan buffet kat hotel kan. Saya makan banyak gila. Macam takut esok tak ada makanan. Betul. Macam tak ada hari esok, macam esok tak ada makanan. Okay, Tapi bila saya dah kat dalam dunia ni, saya rasa macam saya dah ada more better lifestyle. Saya dah control sikit lah. Tapi still makan banyak. Still appreciate. Sebab saya rasa macam, man, food is life. You suka makan tak? I rasa you suka makan.